Terlatui dari para pamirsa sareng sami ahina mangkin titiang pacang pada tangke ring ide betara ring Gunung Tapsai. Ide betara sana melingi rikeun enten tios wantah ide Sangyang Tri Sri Upasedana manut kadri daging lontar enten. Ide punika meraga istri-istri sareng tatiga mawene ide kebawasan Sangyang Tri Sri Upasedana. Ide sane kepaice panugrahan oleh ide Sangyang Pasupati mangdane ide presiden ngemartaning jagat Bali. Punika sane melinggih rikeun enten tios wantah ide Betari Sri, Betari Ramusdana, Betari Saraswati. Punika sane kebawasang kesidian bayu sabda idap irike idam melinggih mungkin iring luruh mangkin kerahiwan punika duanin rahina mangkin wantah petoyan ide reng Buddha Cemang Klau. Krau manis Klau dalar katurang piaudalan ide Betari Sri irike. Nika reng sanisar manis suatu gunung dalar dalam ide Betari Saraswati. Ika ide sane ngamal kauripan sane kapaice penugrahan mangdane ide ngemertaning jagat Bali. Baik semeton, kita dalam perjalanan menuju ke Gunung Tapsai. Jarak tempuh yang akan kita tempuh sana kurang lebih 1,5 jam. Semoga lancar ya, gimana Ratu ide dane para pamirsa sami umat sedharma, umat Hindu, Ratu sane wenten ring Bali pamungkasane tawi ring jeje Ratu sareng sami mengenah tahu melinggih. Nah, sedang beceket titiang wenten iriki ring tangkil ring ide ring Gunung Tapsai. Puniki dumun titiang dok tahun 1988. Duaning titiang ring griya miring Betara ajen titiang wenten koleksi lontar saking leluhur titiang sane mawaste prasasti ide Betari ring Gunung Tapsai. Prasasti Gunung Tapsai. Nah, kadipunika rares titiang ring ide Betara ajen titiang ruruh ring dije sujatian genah pura inucap linggih ide Betara duaning ngirika mekanten kenika yang ngeruruh mangda persida ketemu linggih ide. Nah, rares titiang ring ide Betara ajen titiang ngumpulang sumber-sumber malih sane moasang indek kewentenang ide punika. Makudang-kudang lontar sampun ketemu kami moasang akide-akide pisan petunjuk-petunjuk lirike punika. Laris ring sampun ring
tahun 2004 malih kekenyang siki lontar sane mawasang ini punika sane mastika yang ini punika linggih ida betara punika lontar kutara kanda purana bangsul wasta ring lontar punika ke bawah sang rika ida betara sangyang pasupati duk ida kantun melinggih ring Yawa Dwipa melinggih ring Mahameru irika ida pacang bangsul lunga ke Bali Dwipa dan lase laris ida ngawas bumi Bali saking Mahameru mekanten irika benten gunung ngasiki mekebiah galang sekadi cayan inten berlian kadi punika ke raris ke bawah sang gunung Doh Langkir nika sampun ida raris bangsul lunga ke Bali saking gunung Giri Doh Langkir punika ida mangkin ngaksi ngepah gunung-gunung sane wenten ring Bali. Aris asing-asing gunung punika, suang-suang gunung punika kepice penugrahan ring para dewata sane wenten. Silih sudungil kene dirike kebawasan indek ide betara sarang tatiga puniki. Istri-istri punika sane keparabang sane pilih dhuwur kecap meparap ide betari istri suci ide ngeraksa pemandi manah aris sane pingkalih ide yang betari Laksmi ide ngeraksa meruwi kesidian idep alih ide kaping 3 meparap ide yang betari Genipati ide medui kesidian suara punika ke bawah ring daging prestasi punika laris ide sareng tatirga punika kepice penugrahan ide melinggih ring gunung Tapsai punika sampun ide melinggih ring gunung Tapsai punika ide raris kenika yang mangde ide preside ngamertaning jagat Bali nika ide sane kepice penugrahan tugas puniki mangde preside ngamertaning jagat Bali awene ide sareng tatiga punika duaning ide mawisesa wiboheng guna wisesa haris ide ke bawasang kewastaning Sangyang Tri Sri Upasedana pinaka pangurip jagat menika pinaka pangurip jagat dan hari sampun ide malinggih ring payogan ide ring gunung Tapsai punika haris ide ngamedalang ngamijilang kamertan ring jagat haris suang-suang ide betari maka tatiga punika sah saking gunung Tapsai ide lunga makin lagi lunga niki suang-suang pada ngepah pemargi-pemargi sareng tatiga puniki belisan suat satuan titiang belisan kacerita raris ide kantos rauh ke desa-desa semurupen ke Manuseloka melinggih ring paumahan so dan saking pemargian ide ring saking gunung Tapsai suang-suang punika pada ngamal tugas kentan yang titiang dulu sampun ide ngamal tugas ide talar mesalin biseke rika nggih kadi punika mesalin biseke aris kantos ide
kelinggihang ring suang-suang paumahan kesungsung rike ring sanggar utawi ring merajan paumahan manusia ngempu i manusia punika ngemertaning manusia punika nah mawinan ring raga ring pemerajan utawi ring pura-pura pariangan nika iraga ngewentanan palinggih linggih genah linggih ide utara kadenyane menten palinggih catu mujung menten palinggih catu meres menten palinggih gedong Kesumasari nah punika linggih ide ring paumahan utawi ring pura-pura pariangan punika yani bawasang mangkin ring paumahan yen paumahan alit yen pemerajan alit ide sareng tadi punika melinggih ring asiki pelinggih sane ketah ke bawas pelinggih pariangan pelinggih utawi pelinggih pakliangan nika mawenan punapi mawen ide pelinggih punika kewastanin pariangan asal katane ke wantah liang enten sane ngawenan iraga riang utawi liang enten wonten tios wantah bas pipis enten pinggalih nyane kaweruhan utawi ilmu pengetahuan ke mawen ide sareng tiga punika melinggih rike kewastanin kebawasang Sangyang Tri Sri Upasedana gumpandinane ide sampun mabiseke Betari Sri, Betari Ramosdana lan Betari Saraswati. Nah, nika teh kawentanan mawinan iraga ring desa ring paumahan. Stade nyungsung ide Betara sareng katiga punika. Duani ide sane ngemertani iraga. Ide sane kebawas kesidian bayu, kesidian sabda lan kesidian idep. Ide Betari Saraswati, ide Betari Sri ngamongin kesidian bayu. Ide Betari Ramosdana ide ngamongin kesidian sabda. Lan ide Betari Saraswati ngamongin kesidian idep. Yening ide wawu yening ide mangkin tedun pacang mopice amarta ring manusia raris ide tedun bentan melinggih ring karumpu utawi krumpu utawi jineng utawi gelebag dan rika melinggih sarang kekalih rika mawin ke bawah karumpu karo punika kalih empu punika lempu sira punika nah niki ide Betari Sri lan ide Betari Ramosdana melinggih ring rika ring karumpu ide Betari Saraswati ide melinggih ring dapur dados dewaning dapur sampun mangkin ide masikian ring ajangan utawi nasi punika sane sampun rateng laris ide keparaben Sangyang Trimerti ke awenan ring ajang punika pinake panunggalan ide kesidian bayu sabda idep dan nika mangda sauninge ring iraga ring Bali utaminane ring para yang umat Hindu sami sane sepatutnya ne puniki ide kasungsung ring jeje raga mekenah duani ide paling nampak ring raga mapice kauripan ring raga yenten raga ngadaga ngelingih ini nyungsung ide ring sanggah punika duani akeh ton titiang nenten pemahaman ini punika mentah kemulan taksu manten ring sanggah napi ke bersidang taksu punika mepice karyangan enten yen nirgamang titiang punika wantah tembuok raga wenten ring paumahan punika ide Betara melinggih ring paumah punika sami ngamong
tugas suang-suang. Wenten mapice taksu, wenten mapice amarta. Wenten taler sane nyager urip iraga. Terus sane tiosan punika sepatutnya nih iraga nungsung gitu. Wan ida sane mapice kauripan iraga. Punika mangda nenten kebaos dana tan kepariangken. Ida betara sareng tatiga punika sane ketugasan mapice kaurip iraga sampun dana ring iraga. Mawin iraga presida maurip sampun presida ngerah kekaryan. Tapi jeta luwere gunane raga ados dagang tapi punika taler wenten ida betara ring taksu sangyang kala raja sane mapice taksu punika guna punika. Laris sekolah, boleh ilmu pengetahuan punika. Niki sawantah temu puniki. Dan mawinan nika teh mawinan yen ngiraga nenten nungsung ngiraga ke bawas dana tan kepariangken. Yen kadipunika pas kepisan wenten upederawan nyane dados api sugih tunasari. Muntag mantik yen ngiraga makarya lemah petang banting pulang ngiraga nenten mesari. Bani ngiraga mirat sari, mirat dana. Sane kebawas dana tan kepariangkan iwang. Nah, menika dumun pitang pacang melanturang nangkil ring ide. Puspa dumun nunas panugrahan ring ide duane mangken petoyan ide riki ring pura pajinengan ring gunung Tapsai. Iring ratu ide dane sareng sami mangde tata swagen ring kawentanan sumber-sumber sastra sane weta ring Bali sane maosang indik kepuniki dosane sios-siosan ande nyansan nincap kawruh ngiraga sareng sami nika dumun titiang aturang para maning suksma ratu sampun punika dumun titiang matur mugi wenten pikenoh nyane. Semua aturang titiang ring uratian iratu para miyarsa umat sedharma sami dumugi wenten pikenoh nyane titiang aturang para musuksma ong sante ong.